أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من دم كوين نعم ماما ننجرير ما آتا ودنغرانو أرو أغبني لقو يا ربي أدوا ونيانا أرنا قيرنا وسكهم من تندا ترنكان دانا نيوغما أرا يغرما ودوا ونيانا وكهو سيدي كرم مغبي يلي ألغانو سكهم مي جنات الفردوس دي جنات الفردوس العالى يا ربي أرنا كينيا تفارم برما ألغانا الدنيا تاي أولا لقيكي أغرا ورد نخبي ورني أو تنو نندنجي تاي كي صابرا فامينا كتاي كيننجي هالي أمارمو أولا لقيكي أغرا ورد نخبي ورا كوين ننتي كوبينو غرا هجريا نندي حبسا سر حق بغني ورا كين سو آترون كما كين ننجي هالي ورا كوين ننتي سريغونو نكوندا هجريا نندي دو الله هارم باتي برامبي الله هارم غرا لترنغريا كونكو جعفر يا نندي الله هارم قيبرا ورا كوين ننتي سرتنانونو كون ساغي نندي مكا ننسامي جعفرو ari kapalem ko diga yankane ko benu ga sage nan ga maka wala ko ina dikuni tanji ke alusorosiki wani kamana kenya sagu atarun kama wala ko ina dikun tanji ga alusorosiki ris sare gonu wari kun sagira maka Allah kirnen ki kun nan hijran ati makki nan ga madina saruwari kun bigiraro Allah harin bate nan ga madina seruwari kun serundo hubusi uriga nira kenta kombendi kuma kile kita nandiga madina taweri hanya sababu ya gajan islamu aun gajan hananu kun su dangi ni to hubusi yake noni ora kun kawamanten su qisan sawa taron kama kennan ya halle ora koyin nanti sirai gonono kun yirono maka kullo hono aqarhan nondi iri qarhallo ka iri nyungum yugonai wala kun su komanten sau ataron kama waken su dangi halle la halai wadangi abubakar khahana kiten kama sayyidina abubakar radiyallahu anhu dongo orni ken qisan sau ataron kama sayyidina abubakar siddiq al-ajal ken birenga ken khahana birambe toranga kasahu akama ken dani honura hijra nyan daga habasa Allah harina ordun kin nantis ukunnan ga aba habasa bo honu diga robangin tanai bo sena abubakari akenda amundu Allah harin ma ne manu kisenga kama nanti ike khano munana hijra nya nandiga Allah mu yankotem pesenden iwon no qomununu igaro Allah batunu no khobe nan pese araken mon koni Allah harinda ne manu kisenga kama Allah harin khana ma qotero kendi Allah harinda kilenkinai tandiga Allah ngoyon ko tempe senteni agaro Allah batunu no qube nan suro andiga Allah batu kiganya bani sayyidina Abubakar Siddiq al-ajal saniya isnain izuhuma fil ghar arim unsuruni aqana aw mananbu nandiga no qu igaro Allah batunu no qube nan suro qa akema ijonko habasai kenda habasan tiranu hogabe diga akende jongo ibangetanai tarko gumunda koyi nanti sayyidina Abubakar Siddiq akembu makka nondi ara kiyu hiliterne bito hilinterne ara kenyanya
abu halin maka nan kira terne uronga na raw osaka nan kira terne uronga na raw osaka wodi ganda tibbito hilindernde ara kengara iro makana kembrenga a toke moari arabu nun yugo no kenni sigira gume to gumeni aro kelli megem kenni woni kangai wodi kenda maliki ibn unna maliki kebegani duuna remena maliki ibn duuna kembrenga aro kelli gemu aro kenga gemu kembrenga kengitena tirndi se hundangi dangi aro kenna kayirero kenga watirni maliki ibn duuna kenni koy kembrenga maliki ibn duuna kenni ser qoray arabu nundi na sawabunya maka qabla qorusiki nyino kun qabla qorusiki kahumame na ya qabla bani na sirbani ya iyungumenga dongo kenyungume wodni kenyara maliki ibn duuna kembrenga qabla qorusiki ikahumame no kuygoy wodi kenda jabal habashi habashi gire ira mengale kenya kenno kengira tate gire be gono gotini habashi gire ira mengale kenya kengire tate qabla qorku sigi ken kan qabla ro kan qabla mfana hana wodi kenda banul haris bun abdul manaf aro banul hun bun khuzaima aro banul mustaliq kembrenga ko qabla nusiki yanka huma me habashi grentade na gemuqannen ngurndi iro mena nanti in huma me khairin tana agana ho kita isunga hunaya kembrenga iwadni kenyarati ahabis kun qabla nusiki wadni kunyara maka noni ti ahabis nu manis sababuni irake to sagiya kembrenga igara mengale benya gire ira mengale nya gire betate kenya toni jabalul habashi kenya sabune khusagara kengire idambe kata kengirai kene wote ahabis nu kembra kun ahabis nu kunyu manke igara serebenya kabila nu kusigi suyungu menga keni ibn duunai wote malik ibn duuna kembra ke malik ibn duuna be hay akenyaro abubakar ngem kenna ya abubakar ra bito hilinternde wara iro makana abu maka bito hili au kumanantere aro abubakar ga gemu ata abubakar ra tele andi gana mina tiya abu khahafa ta tele ngodi gana mina abubakar tige serun goni ribuni maka iri toro ira lerindenya ikama iserundi bundi iri toro ira lerindenya ikama kembirenga iwora alla mu yankote nyurbanteni yonno khumundunu igaro alla batulu no khube nansuro kembira maliki ibn duuna ti mani sawabuni anserungara kenya ti nayi anke ni maanye tenyi an qablando mena anke ni maanye tenyi an qablando mena kenwure na kangai anke ni sirai anta kawna bu qablando mena are an sigiran qoren mosiri ti anke nyaw ser kondontu an kunde mana kote ngo serebenu gemalle mawo an kote ge girni ni baki kama ser noru samuntu an kunde mana oran ken tuti hosri nyangi abubakar ange ngani serebe ange mfonte he qablan oran tuti hosri nyangi an sigiran qoren mosiri ange menta kawana mbu kebe gani maliki ibn duuna kemira ata abubakar ti ansage ala de gabe koni abubakar ma adiamen nga ibatello no abubakari ala diamen ga woni madiamen ga ibatello no abubakari kemira ati iwa mununu sayyidina abubakar ma abubakar siddiq nanti ansage ari ken sage dome ka agana sage awi ke qarhan no ni sirasulan ta tora kene ya tora be kene tora kisura khawale kemira nga unsage dome kemira abubakar dunge diame ke kinga nya bane abubakar sage aro malik ibn duuna dome ma igoni kiye makaro rakhen ken karanya qibaren sanki maka noni nandi abubakari ta abu debeni ta hijre akana wara nuku agara agarwala batun nukuwe
kembirenga kema dangi bitonuri ya Abubakari sagantinga oniro maka aro Maliki ibn Dughuna odome gilikenya sarun kabako kibaran sanke nan dabu yunga ya hai asagantinga o kamanalo kan kabaro tari kembirenga aro Maliki ibn Dughuna tokiro mega okene alkawa Qurayni yakinya alkawa Qurayni watiwe Maliki ibn Dughuna arasere wara kenna gangon katu maka nogondi ken kamane kana ra gangon katu na sirun kiri ra qabla nun sutu ti tonga ne kiri kembrenga iri hadari kadan kare ya ma qabla khurusi ki bega kawma me kunyungu menga ni Maliki ibn Dughuna isuka mandele hadari na qura mpaga jamaa kembrenga Maliki ibn Dughuna girna sigi jama kiri ara ati aywa Abubakar Siddiq Abubakar haike tawige qarhan noni ti sere suma tora kinye lengi qalem palle ima sere suwari ango Abubakar torno ima sere suwari ango digambure kunara ima sere suwari anga nyaabure nyana na hay gilikinga nya iratu nanti kebe haiga sehe kesiran qoreni Makka noni mosir na sawunya qabla khurusigi biga kawmi wati kana ahabisnu kunyu mangenyani kenya haiga seheki aso bentu indin gilike Abubakar di kara Allahiya tora bega nya kama igayin tora be kiyanai ila kella khawra na sawunya Maliki ibn Dughuna roke digame o kenya nya Abubakar di kara Abubakar khana Allah randi asallira yonya ma ibur la khenga ayin sallin nonye sobando lele kera nyi faransalun karagi kema kinhina ka ora ko inanti wani salle be kama ken hanafiyan salle kini nabillahi Ibrahim ken dia kilen salle wasallin soba arakanu hilli lele arakanu hilli kembira Abubakar ni ra salliran da wari ibor la khenga ni sallino kuma Allah ran kan ni ra salli alkaba qurayni mowe na Abubakar ken sallirani abor la khenga gilikiranya asalu atingana ke aw sallini keta Abubakar sirai yana si asalin sireni kembrenga Qur'ana qaraqanen kahana aqanen miseni aqanen nali Abubakar sirai asunnu men kahana kananteni kembrenga gana Qur'ana qarangen jopa bani aqanen nali awunu asunnu men kananteni awunu musri gilikenya ya lemunya Abubakar gana salli laqali bani woni sigina hay Abubakar kuma Qur'anan qara wa Qur'an qaraqan ne tingana Qur'anan qara yake allungenyanwa Abubakar me qanne lungenyanwa na aro hilla qara Abubakar asun men qarandan hay kuma webenya masrungo wunu rabate kemren lemun ko nira Kenya hadar rai yanar bane wa kurnu na Abubakar tinga Abubakar kuma Qur'anan qara har hime na to sehne wodi kenira khaliga wa Abubakar tinga ma Abubakar gatla Abubakar yana tli sallinga kemre wasankni to arno mekideni ta Abubakar hakimana kebe qara ta qara kaninna li asunnu men kanantena wunu asalin sirin ito ke mori kumun kanari kahiya kumun igana kome beqi tikena ndi anno khube kin woni wuce sigi na Abubakar salwatin du Abubakar salwatin na kin wosi kin ayin qurayem ba jama'a kin bilen Abubakar wasallini wa qara kanin tilingana lemunu arokum jaman to gawon honne malagaru ya garun kanari kahai yagaru igana yagare beqi kinga agirnina qanima nana dangiro Abubakar kala khinga na asalwati ke tele kembirenga nan ya Abubakar khanin tenga gilikiganya kinya kote makangon kama Allah haren kabarin tari ima yaga kitakinga Abubakar khana khalemba yari kahai lemunu aro komu aro yagaru kunwara sina Abubakar kala khempaga wasalwatin tenga asalwatin na ke Abubakar na lisali wa Qur'ana khara khanege terngana aqanina li Qur'ana yimega li mobe alo Qur'ana ngure ago mana no benu buni wa kabakono wati no Abubakar gane wunu masrungo wunu rai ko benu go kama ternga makango makata ke muyini birambe jamanga gawo lemundo komundo yagaru keta seredanta no kunna me kahuma me nandi akata ibn Dughuna idgani ibn Dughuna ira mundu migawa wali iga wari watibe iti Maliki ibn Dughuna tikembre na tangenda Abubakar qarha keriga ke sabura nanya tora nya sirun kamawa ya reteni tela nya kamawa iti Abubakar
anyante wana o lemunun fitina anyante wana o komun fitnandi anyante wana o yarun kahana fitnandi na sabunya gana kara ana qur'ana kara kannege gana kenjopa agani salle ke jopa kebe ga yanka muhammadu kama kin qur'ana ke kenyugo qarna akanina li asunu men kananteni awunu masrun awunu rai anya sawabu ina anya fitnai o lemununda anya sawabu ina anya fitnai o komunda aro o yakhunda kesu ko mantin sawabu ni angen kare hake na sabunya seranta diga mure ko nara seranta tora kene angen kahana ra kare halle dongo ana kare hakeriga ke sawabura anaya tora serun kamawa kiyan ya watu malki ibn duguna ati seruku dangane tikemberenga anguna munangena maniya kende ana munanna ya khamo iti onta hotana munna ma akwai diya ko ni abubakar ra tikemberenga ti agane sallina allo ikano na salli kebe gani borlagan sallinga anakella khawra kemberenga allo ikano ndi an salli araka kebe gallara na ken salli ka borlaken salle anakella khawra Kenya malki ibn dugunati ti migra Kenya adangan ko ma gara mundu mobe kembere nga kebe ni malki ibn dugunai arabu bakari mundu nan ga kara na koyi nandi abubakar ti kembere nga ti la mu munana ya fitna lemunundo ya garundo komundawa kembere nga ti ikewa munna ma an ike kharha ken non harsa kaikewa munna ma anna lokka no ndi annan salli anna burla salli la qawra anna burla salli la qawra kemra abubakar ti adangani ndaga ndayana anda bas o maremu kenganya wati be sayyidina abubakar siddiq ati adangani tiyeli agantayana base kengani maliki ibn dugunai tagantayana anda base ti ankar hake nta sage nangawa ankar hake nan kusa saganga tabani angara wari ankin gaworni katinge nanti na lo company na Allah batu na Allah pin fondi kinnin gawo an karhan no nyari kemira kare ha ken ta kusa na sagandi tabani wa kemira kebe ni ibn dugunai ati kinga nan kanu asagandi ke asagandi nan kanu asagandi ken no kusui abubakar ti aywa jama'a kanyan serai mbari baka an kare hanga an karha be ga ma mbari bakai ken no kusui ibn duguna ara sere wala hilla khartige na gangon katu kenna gangon katu maka jaman ka huma me kalan kala ya gema al ahabisnu isuka mantelli hadari ibn duuna girnan sig hilla khari ate aywa ike ga nyigara abubakar qarha berga nan di sere ma tora kinye wa ike bari baka qarha ke i bari bakai kita agra sere su kanu anna tora kinye ike hinta are khari gilikinga ya bane serungiri abubakar kama honwa damunu hono sejuran sankne kalan kala ya ma asalli agane salline ila qawyu aro turuntundo serbenu ganta hotu laglatonu ila kungara iwan mankayen karna abubakar agane internet de noni iwa damuni wa kane woto de ti tike bero abu talibi yatmelle menga odome akenyan sai nahin su tondi ta haike abubakar danginte wa ko ini me tike aya oke tike abu talibi yatimele me ke odome tamme nyangin paikai amme nyangin paikai adda ka wulini kai tike ana hinsu tondi kya saunde mo a hinsu ko mande ke misro tar ko gumunda ko yin ndi ko tay abubakari au killendi a jonko ndemo kata alkawai yugo go kusaga bura hale nikitem paga sejuranga na kusagara surundu ayonkulani abubakar rita tempa ina yugo ke hay ken no kusui ken qarani asbun wa'ili ken wasikino ara yugo ke hay ken no kusui ara diamin sara abubakar ra diamin sara asbun wa'iliya ati anya anda ke yugo akoma na himbe yawa ara ndaka wana ke yawa ken no kusui asbun wa'ili ti abubakar dangalni ti aywa anyi mana ke kinyanduire wa gara kebenya anda ankaba agara kebenya nga anda ankaba na sabunya ayimana kekin yandui kembirenga abubakari adangi adigidi akumanti Allah munyinde akumana kengoni wa kebega dangi abubakari aro ibn duguna rumena haqqar hampi ken qisanya haiki ara ibn duguna qarhan sagandi قوم عثمان بن مزعون قانا غرا وليد بن مغيرة قرهان ساغني موبي كمبرينغا كيبيغاني قرهانون قبارينغا كومبايكي
kendange halle abubakar ro kedange halle hi qoru nagati kunto kitoki me maka kuyu nagati noni hi qoru nagati toki me abubakar ro kedange halle kumpi qoru nagati ibani bane sura maka nyogo hi qoru kubani bane sura maka nyogo hi qorem panane kangai keni Hamza asadullahi wa rasuluhu aken silamawu kenya sawi na maka nyogo aken silamawu kite kankari kotai aken paiga diga togi ari kala hunjumutu ni setu hongutu adiga gunendi ada togi kenno wondi Allah harendo Abubakar hayga Allah harendo Abu Jahal hayga kadime maka debno wondi kebe gani Abu Jahal alayhi la'natullah ara Allah haren logo na diga gabe ko ne Allah harenda ne mano kisenga kama Kenya kahiri wojoni Kenya ya wakati be Hamza ga daga gunendi bana ga daga togira ke ken kusan muruna Hamza gemu at Hamza a akhi walle me lengi Abu Jahal ga himbe saka kama gilikka indendo lonenga angana kemmuko kema ilungananda re angana kemmuko antaronga kema ilungananda ati Muhammadu atara kundu kembra kenda suka mantengo na Hamzara gilikin Hamza butenda kanya kenno kusui Hamza ti ina Abu Jahal na kunkoya ara Abu Jahal mundu maga wali kenno kusara ni kala hunjego Hamza kiteni agusa gara ken saw Abu Jahal mendi mayen kulango buteni atinge akhi walle me angen yawa lono ngakana yele angen tatu nanti ikewa dinan kamawa kenno kusui jamabe gonate aywa nge akhi walle me ngewa dinan kamare kenno gwate Abu Jahal dangani kala hunje ke bo Abu Jahal men ma Abu Jahal waqne ata dangana angri igo gana ni tamondwa tela kenta tunanti ikewa dinan kamawa kenno kusui Hamza Abu Jahal makata gili ni tamondwa wa Hamza khana dangi na ndikara me ara Kenya purke na qabila na ken supporte hagira ke diame ko ni jamandi i men horu no mena adiga halle kandi alla garanya urongaro shetane rikate na la waswasu shetane ri waswasu la sunno men asaunde aya kongon kutibaka ya na makata khangane agara digame be ko ni jamandi nanti yeli kunta tu nanti kewo i akhi wo kere men dinan kamawa agara ko ni i men poru nyaro mena keta kongon kuta ya gani shetane ri awaswasu nanti Hamza dangan anke meser khore ampa wanu dinan kismanu dina anda kengara nan tokiro ke lemine be arti dina kurmanga dina be sira suntari maganta ser lahunto komu yagaru kunyanga wa dina gere kembirenga na ange meser khorima ange kusagaro dina ni kemo re harama ya amudu setana kono kama na waswasi na kudamu kona sonomeni Hamza ime konere ati kewuro ikema wuro suara ga kodi kama komike shetani wato waswas na wata dangane ange meser khore serundarun tawangan kama besu andarno ange nan tokiro kellemine himberti dina kurmanga ankismanu dinam pawanu dinanda kempai na tono nan tokiro ke akoto Hamza kama ba kara da meke ko ni horunya jondi nan tlanan sage nan ya tike mabu ken kuto Hamza ko ni wi ke kota amakenke awi ke kota amakenga wile ile arsetano mi anati wo sedane laton bakidu ya momo makata Allah ranya yilenga kare ara Allah nyaga ati Allah ngamunu namma ambai garo ke hikurumba beri nge koninta ture nayin khairin gawari dunaru lagara anin sabati ndakama men nayin khairi gantara anke Allah higa he annabura khikiniya alken duawnya kenno kusui agri na furte na lo Allah haren kama ne manu kisen kama ata Allah haren ngan ati ike khoni ikero ke hiri ka inta hike inta ya gature inta ya hotai ike me khanta khwana lo hiri iganta hibe ya gatu kemira kenya na kamo ike khoni ibati ira diamen koni serun jondi ka inta ya gata e khanta khwana lo hiri iganta hibe ya gatu
arake ko na la arna kenno so ala arenti wallahi an bai garo kebere tunyande allo tundi na yari kenno kusui Allah arena Hamza waju ara waju na Allah arjana na kanundi Allah nemanga aro Allah arjana nan tlana kanundi yimbenga na kanundi nya Allah nya kankatenga ara waju na waju ma Hamza imewtiri akirni voy ike men somi nan tiketa limanan ka ullo isunna men i mi membu aro sero limanan ka onda ame mi kuma seken kitana a kenno ko are khanne to Allah arenda ati Allah are tikira tu an kenno ke dina wo serene nanti ando ke dina tumi angarti kebe wo serene nanti tumi wa ito kirandi nake wa ikahirnawo ti dina iga dina kasabe kama ikahirnawo tikinga ati lengi kotake kamungara hoho kufari lengi kotake angana tawo kensu kahomanten kiniya imbu andi nakiri inta dungenere kamungara ho kufari misali kamunga ngaya bili ho rakenga ana taw kensu ko manten kiniya imbu andi nagre inta dungene kemure na kanga ana dunasu ko manten kuya nanti imbu andi nagre inta dungene ati Muhammadu ike iwo serene nanti kamane sunda maganda Allah iwo serene hilla khar nantangene Allah ko me Allah qihariyana ati itunguni tandina wa itokirambate Hamza nangiri ke kota ngasa nandiga wara makota be igawasi rimfuraun uhudi kota suha anga pali manankawa shetana yara isaye nanti worno nasa wunya sira bego Hamza arakengari akanu Hamza ma tokire aka akanu himbe ama kisikenga Hamza tokiro Allah harendi nanga wanya dina ke demandanai wanya dina ke yugusage makota be agwasi rimfuraun uhudi kota Hamza kembrenga aslamau kenyanya hiqori hanai maka ga nyogo tikebe aslamau maka subga sira mafusire anya sawabu na maka nyogo oti koyu nagati nogondi hiqoru nagati tokime kembrenga hiqori hanhana kempaike ken Hamza aslamau kembra hiqori mpilani na kangai kenni sayyidina Umar aslamau al-Faruq radiyallahu anhu Umar al-Faruq wa ken silamau ken khana ya sawabu na makan nyogo na ken silamau sababun kita kankari ora kendo mikadni ken nan qaso bala gana dunita lenki onta sagene kendi ka umra don gani himbe Umaru agani kahira ondi watibe atoranya ngoto islam nun kama mosiri ma Umaru silamau igara konin nanti Umaru agumna silamau ira koni sahaba wara kendi ti tama har ken ari men ken sahaba imen sahaba ke jawe nanti har khatabu hare kenya rasulama wannan tinda dina Umar ya na sawun ya gigen akudu Umar na sawun ya waslamun toro nan ken ni a waslamun toro nan ken nivobe ti har wa khatabu hare woni ken ma ti har ken pare ti kenya rasulama wannan tinda dina Umar ya na sawun ya yu sagani atorani yankoto ando Umar nagemu nan sama salama onkane islamin do Umar nagemu akanduro mai dangin agamanka amanka to ama honyanga kentanya awanka na walma wanka tunu ken woni hilirbanu nyana kembiranga Umaru Allah ya salama walla kutara watibe akahana lairu mutu nan dikke kembiranga ike ga tawo dingira suina kahirawo ndiga menko na kahirawo siborte kembrenga timiga sage taun kun taw dingra suban maneni na salama on rewtu na salama on siborte kembrenga aga salama wati wora ko yin ta salama ora kendo mi kadnu kenga nandangi kembere on ta sage ne keni mala kulli hali aga salama khoni ara tirne ya timaka nondi tele kona no himbe garo khibar kiyenga serebe gan tawti khibar kiyenga aga na homu bane akoy deben suramu tele kenni koy kembrenga sahaba nunda jabe nanti kenni Jamil bun Ma'mar al-Jumahi hoy maka wadi Jamil bun Ma'mar al-Jumahi bani Jumah qabilan Siraywan tiken ngoni gara khbare muwa aro deben sura muwa swamban ken gara khbare mu itaronga akomi deben sura gara mu tol maki agan tawti khbare keniga akenyi sira gara khbare mu bane awasan kin sur plus kembrenga har lenki ken sere nan gaba oro mena allenki
seruwono kungara an kabare mu a komi deben so agara mu na sababunya igan taw khibar keneni mobe kembere nga ken sere wani Jamil bun Ma'mari al-Jumahi ken sere wani ken no qusui me tar ko gum ngara riwaya liga serebe ken Umaru mere me Abdullah ibn Umar tar ko gum nda riwaya liga akenye Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kembere nga akenye serai Abdullah ibn Umar Abdullah tonu nati be itu indengani mosiri sahaba no mena akengo kundi Abdullah ibn Umar aro Abdullah ibn Abbas aro Abdullah ibn Mas'ud aro Abdullah ibn Amr ibn As ko Abdullah tonu nati kutu indengani mosiri kembere nga tarhu gumungara Jamil akhbarake ira a riwaya liga serebe himbe gara lami kembere ken Abdullah ibn Umar ken Umar mele nyugo ke watin nani lemne yani qa haqarin yalli agana ho wara mai munguna kemira kenya na riwaya tarugumuna riwaya kirga akenye nanti Umaru ratinna ya nanti yali kona no serebe gantawti khibar kenlinga ira ko nanti Jamil bun Ma'mar al-Jumahi akenya tawti khibar kenlinga kemira Umaru ra tikotai Abdullah ibn Umar yaw kamana ko ti Umar furte nambu Umar furte nambu ken khamai Allah raqasi nan same salama onkane Umar mai furte nambu kembrenga ta furte nambu ke kotai ke mai Allah raqasi ikira tunan de khibare wota ne ken Abdullah ibn Umar ya ati ke Abdullah ibn Umar ikira tunan de khibare wota re kembra ike bura halle yo kamana soro yo munana tu kan khaba Umar mu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akendi ti kotai ke hawa furte nambu ken mai Allah raqase ken sababura ike toki da halle iga toki da halle ira wari aqusagaro Jamil bun Ma'mar aro ken kara agaro Jamil bun Ma'mar kara ara aken woni sigilla to endi na kware mu bilambe Umar garo Jamil bun Ma'mar kara ara dunge murenya iga dunge kina aro kanoni agaro wati be aro Jamil ramewari ati Jamil bun Ma'mar dangan ati yele khibar makiyan kenwa ati ike Umaru ike tokiro al ike saw alla yitokiro alla rambata ati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah arake koni nokube ken noqusui Jamil bun Ma'mar qusaga garwa sunni nangri na usambu na Umar tokan nanti hari insigi Umaru ndiya hina apira ina diga lagame amakinya akenyi me bu Umaru kane atanta ini Umaru qawra halli ari men saw misire mangen kama kena alkawa nakuwa Umaru wara halli ma ayra min oqirni da tarqu gumunda koy tawmo wuru ma ayra min oqirni da bati akinya alkawa nakuwa wata kule at seru qaridere qibar wotari seru qari kibar wotari kiyan wa hamana serumuro bangin suinali ati aya Umaru mile bago dinanga murti koy Umaru abuo dinane amurti Umaru watna anda garengutu ngema murti makahir naw nge salama wa Allah danganni wa ntokiro Allah harimbati kenno Umaru watini ashhadu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah Jamil ko kuma nan penti a kullene ati siru qari Umaru kahir nawo amurti amile bago dinama Umar khawa jabin Umar anda garengutu ngema kahir nawo salama wa ntokiro Allah bate ntokira farin bate ango hamana jama'an ku sagari do bangin su inal bangin su haga kebe gani Jamil ro ke khibare ira ko Umar ramowe Umar rayi an koto kinga na sawabunya ana qibaren ko ni serenda ana ko nanti annan tawti qibar kenenga momo an siki aka manan ko ni buhina aka manan ana bu kembere an ga wara lagami no khube ana diga lagami no qad Jamilu yime ataw mawruma akembu Umaru kani akena Umaru yime sama selanga mayra me favora hale agara jama'an kare jama'anga hadar watwe iratu nan di tija Umaru atokiro Allah harimate kenno qusui sirun kusagari gingi Umaru iri ko Umaru ira merga nya katnen do damunenga
kemira himeno Umar kita kin Umar dambunu Umar kanne himbe kita ken dambunu tar kugumunda ko yinanti isuka mantenda metambini jamanda Umar tambini Umar kanara jaman tambini keta wo me katunu wo me dambunu wo me katunu wo me dambunu keta mai su tambi su sigina me hay ango hamanati yu qasay wari yu qasake arani hariri nyira mengo akanenga kenga ribane ken kusanti jamanda ti elim keni mani kundu angu so korni ke tela mania uti ta murti akahir nauti o bornu atogro alla remate kenyo qase kusagare kanne to ti kembere tieli yugo nyahewa ti kala yugo ntona imera diga kilebe sugandi imera ti kala to na angu ntagu keni ti yugo khore imera diga kilebe sugandi nanti wararo kenga ti kala to no ge tele angu manna keni tele konantangu nyimene nanti bani adinko ken Umar qabla Umar abu qabla belwati ken banu adi to konantangu ma nanti bani adinko Umaru la warana angundawa bani adi qablan seru to konangu ta simana nanti kungo Umaru la warana angundawa tikenta yana re takala kembo aymen tikembira aqrallah ya katadui gili kenanya jaman sank baga Umaru ma kenna jaman ko na Umaru tambini wa Umaru mina jaman tambini kagili keyo kasagara ke koni kembira jaman sanki baga Umaru kembira kebena Abdullah ibn Umar ken Umaru mere menga wati la to halisa makanta gem palle aro igra hijra yan ndia Madina ken su ko mantem palle sa Abdullah ibn Umar ari I hawatir ne ken sena Umaru me pase ke kbara sunya sena Umaru ma simananti Abdullah ibn Umar bu kesera ma kota ba garatin ni to Madina ntare ni kota ati Umar dengan ati yampawa ati angenga salama o kotabe anga buguna nda Jamil ibn Ma'mar kara aga bu kanditi me aga jonga alkawai birambe jamanga ngara hirin yanka ma ago kamana mekatu ti yu qasebe gari jaman sankini bakanki ngati arna kenyo qase hinare tigemira tel kenyo qase ni koy e Umar ti eleme yu qaseke alla ma hina yu qaseke ne Asibun Wa'il yai Abdullah ibn Umar yana Umaru metirli Madina birambe igada Madina tageni tigemra ti yu qasebe gara jaman sankini bakai tele yu qaseke ni koy ti arna yu qaseke hinare ma kenta tu nanti Asibun Wa'il ni fasarani akenna loga me ahaqara kono hikiri Umar me qanta tu nanti Abdullah ibn Umar bu kesera kembra Abdullah ibn Umar ara Umaru ara Abdullah ibn Umar jabe atilleme alla ma yu qaseke hinare ti yu qaseke na Asibun Wa'il ta qonira jaman sankini bakike tunyani ka ara golli bure ara alla kute wonya kembirenga haigra hosre be nyikira kenwo tunyini ken alla kute noni tina sabunya ti alla haren qonu serbe nugara alla haren qoni nan kin kembanga akenwo kundi kembirenga gara alla haren qoni bani haigra sure be nyikira kenta hosro na rakari anga hosre honya anga alla haren qoni kembirenga ampo sireke asawo jindi ampo sireke nya go jijonde anda hosro na nakari kembirenga ona duwa nya oymera anno tanga alla haren qonawa kembira Umaru ara ireme Abdullah ibn Umar jabi kai tallama yu khasake hinna fiu tina sawunya adumi Allah haren qonni afati Allah haren qonna kama kembira hagra surun tawo be nyikira kenta ho surunara a khonira jaman sankni baki ke tunyani ka Allah haren qonna oga fati kengama kembira surai kenta ho surunara kembira kebegani Jamil ibn Ma'mar tarugumunda koyinanti akenyi serai a qaranyi galli mosiri angana digamen koni ajoni hari sine gabe angana tinda usagina angara ko monebe anta hokka pai anta hobbakai hara dangin taronga na digamen mu awala amin kem mora anta hokka pai anta hobbakai anya ke niveau woy Jamil ibn Ma'mari kembrenga qabila gumu qabila qoro igana erenyo nyana iwa ken qilin ala tauna na terinka na sawunya ayun kula durus nanya nawara mosiri kembra nya tauni ni yin sehen su ko na joni na sabunya kota itirne ngana igana mungu himbe wo Jamil tirne agana Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi agana tirne agara erenyon ko monebe karsara ko kunu awsa gana suri ban mane ayon gulanyo koy ornaternya alla nyira famin kinai mosiri kembra nga ken sabura maka qabla qore hogana imenga lenyana unya khilina tauni erenyo ke nyana joni kem manani mani
wati ngana latoy sere gana khoy go mungunu digame be angana tirna wasagnari kome agara ko mobe kembere nga Allah ngira kem pakaren kine mosiri akien ni boy ma qurasunu yati ti Jamil ibn Ma'mar angara wari aganta mungunu honga aga hon durusini aganta mungunai tikembere sonnomu hilli yaw anoni tikembere sonnomu hilana anoni ira kenko Jamil ibn Ma'mar ra kemu watibe Jamil imeti ti sonnomu hilani noni tike ti sonnomu hilli yaw ike noni ti sonnomu mbani mbanen su fame bego kendi tike menta Allah haren kallen tike sonnomu hilani ke tike mbere ti sonnomu mbani mbanen su ti fame bego kendi tike menta Allah haren kallen kidamelu kahir non kara kenya kambar sare wotin ti Jamil ibn Ma'mar ti sonnomu hilani ta sonnomu mbani mbanen su apisa sinan qur'an Allah haren kallen birame gara ke koni qur'ana aya nyanka keri na kedame garali Jamil ibn Ma'mar ay megati sonnomu hilawiya qur'ana nyanka akbareni suratul ahzab Allah taqamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma ja'ala Allah lirajulin min qalbayn fi jawfihi donc ma ja'ala Allah lirajulin min qalbayn ti Allah ma sonnomu hilinya sere sudangan gilli an sonnomen gilli an noni nanti yugo wal ma yare an pay sonnomu hilawanga Allah ti makinya sere sura kembrenga qur'an aya nya sawabu ina garandi ka kahirnu kuma ke qur'an aya yanka halle kahirnu kuma agarentu makotai Allah wona garenga qurenga makotabe Allah harenga hijira nya nan diga Madina hijiran sinu hilandi gajampana bega dangi islam nuno kahirnu na yoti kenda ti Badr gajangi kembrenga serebenu ga bu Makka nan diga Allah harenga ja kembrenga Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi akenyi kundi anyi kundi kembrenga aga igabuna ndiga gajaranga sa Allah ranya silaminu kun kata kahirnu gajangen bono kahirnu ma ira tanyere sere ira kenkari gili kahiri nyungumuni nantlana tanyere sere ira gelliga ira tanyere sere ira kummana burawo nuriga mana buru kembrenga serebenu tandigerengaru kisindi urenga ya sawi na serebenu kisindi kembrenga Jamil ibn Ma'mar akenyu kundi Jamil ibn Ma'mar akenwuru mamaka nangiri mabadiri mamaka awurnu kembrenga akemaka watiwe aro Abu Sufyan ra megge malemao kendanyi ato tabane ngo atani tabane ngakiteni Abu Sufyan ya wai kel halari igun ko kamana nditi sonomu hilawai kembrenga Abu Sufyan ra awre baga Abu Sufyan tinto ina tirni ti Jamil ibn Ma'mar ti kembrenga tele anto hon kibarana kamoga tele anto kega kenno kusu ati tele to hon bidi tande ari yongula meni ni tambai kenno kusu arani to tabane ngo akiteni to tabane ngatani kenno koi Abu Sufyan ratu nandi jai go kamana dame beko nandi sonnomu hilwa ja garen kendi amega sange sonno mena maka watbe magango suka mantenda tu nandi ja sonnomu hilintai sonno mana ne ken qaranya qur'ana nda dame ga garandi ka kairnuku qur'ana ndiga me unta sakai me allari awara qur'an kama kemo yari awuru badiri gajanginga nanguru mamaka kembrenga to tabana ya tani to tabana ya kiteni sena Abu Sufyan ibn Harb kengra agemalema kengra tirni aga makata jabu kini ja ken uratuna ndi ja haykamana game beko garen sonomu hilintai kembrenga Jamil ibn Ma'mar aken qisanyi kai akeni nde ayi digamin kenni mosiri agar homu bani akoy min diben sugramu kembra kebe gani seno maro ya kesu dangi halesa agar muru mowe arani an koto kinga agar Allah muru mowe nantis iwo seramu nunu serebe go digamin kenni kembra nya sawi maka suratu nandi umaru tubi maganta serebenu gani ikanundi ho gani quraini ho gaberatu kembra umaru aratirne ya hilaqari tiyeli konano serebego Allah haran koni dina besui timmaka kona no himego Allah haran koni dina besui kenno kusui suge mari nandike na Abu Jahal yayi kenno kusuma rito holitani adakata Abu Jahal ara lakhin gongo kenna yi akenyi me annega yana Abu Jahal ya na sawnya Umar ma wati kenda Hantamatu bintu Hisham Abu Jahal kenna Amr ibn Hisham ya kembrenga ken akhiyarin yi Umar mai akomi Umaru nega na Abu Jahal ya nega kulukule kembira ala laqen Kongo Abu Jahal ra laqen wi aya Umaru ati Umaru bismillah kembira tel khan kabare wono Umaru ti kembira angen ta sera nanti ike tokiro Allah haram batewa kenno Umaru ti ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur rasulullah
kinna usu Abu Jahali ala digame wena jabati qabahaka Allah wa qabaha ma ji'ta bih ati yel alla gana ngarnya ngondi wa ngarti himbe al arna kenga ngarnya ngondi kinna usu ara Umar nyondo bagira khina ni ra khentariya ara la khentariya gilikinga ya Abu Jahali abutu bute ken koten mosiri kembere agi ken kose Umaruri kiani Umaru ya sabanu nyiga gigaram kuti sabanu yoni ya gigaram kuti serebe islamawni kenya haiga islamawu nan sigi kesirai kembera Umaru targumunda ko yinanti tagamanchu siki kenyi Umaru re kemme mai sahaba kutugu hori ahana na kangai to Umaru atira tanyi gantau angane terndo Umaru halle agama nyornanga su awra nanto kembere agana katuneya akadne siren jogini agana se ase khanyi muki kembra kusiki ke sabatin den Umaru agana tere tannan taw agana katuneya akadne siren jogini wa agana se ase khanne nanti mamu ay kembi Umaru ya kembra kani Umaru ya ora ko nanti hi qoruna ati bega toki me koyuna ati noni kembra ahana ken Hamza salamawa ay lani ken Umaru salamawa kembra ولنجي خلق السين يرمي سانسين غبو ودعاء ينال لنا دون تكوتة ودعني تاكوتنا اللهم يا فارج الهم ويا كشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء السعيد.